Mundu gwitwo Regina akoretwo murwaru muno ahinyiririo ni murimu wa cancer. So ndwari yake nitukoretwo tumiui ati nyakoretwo na ndwari mutirikite kwa ihinda, but gutiru tungiuga tondu Ngai akaga kwenda gwake. Kira tungiuga ni kuhe family pole na kumera twi hamwe nao, stay kuruta rambirambi citu ta industry ya wini thini wa bururi wa Kenya, tondu ni umwe mwirutiri, ni umwe muthi magongona, ni umwe makanitha-ini, ni umwe mundu urarikio even ngine hida ria siasa. Mundu gwitwo Regina tuturana kerori iguru tugietha kura kuria atongoria, kuria bunge, kuria aria magirire. So ithuĩ ta rũhonge rwa ini tukwenda kuruta rambirambi citu kuri family na kuri andu itura. Mwanake uyu niwe mũriũ wake, niwe mwanake wake, na ni hari ungi na I think kwa ihinda ria kindu ni 5 years, yes, ni gutangathitwo even ona kuri andu a contact ni makoretwo makiuga mwana wa mundu gwitwo Regina ndamenyekanite athire ku. So no tuge even na request rege mundu wi kuri ari kana mundu ungimenya mwanake wake kuri ari ihinda-ini riri family no ina kea, no twenda mumenyithie na toguo nake angikorwo ni arakiigua kana nyarakiona tungimwona kana family no ingimwona ni gikeno kiao nigetha hote gukihurukia mamu wao. So turute rambirambi citu twi hamwe na inyu family, ni tukumunyitira ithuĩ ta aini twi hamwe muno na ndirihoka Ngai, yes, ndirihoka Ngai gutiri undu ona umwe ukuhitana, na tondu njamba ihahari no nyende tondu ni tukinyitete bado igwetio kigokimo. Naitwa Anthony Mwangi. Regina alikuwa mama yangu na uchungu sana kumpoteza. Hata hatujamaliza miezi kama 6 bila sijapoteza babangu. Ina huzuni mwingi sana. Ningependa watu wote wanaweza nisaidia kutafuta brother yangu pia apatikane, tuweze kupumzisha mzazi vizuri. Sina mengi. Nashukuru kwa vile mmenisupport. Pole sana. Brother yako anaitwa jina alipotea lini? Brother yangu anaitwa Jackson Moremi Mogo, na tuko na kitu kama miaka 5 hatujamuona. Mahali huko mtu mwenyewe anaweza kuwa anamjua, anaweza